Ka Village Defence Committee of Nongston area kalaya snok tilang bat ki pulit jangka West Khasi Hills ban pendunai ya ki kamsniu bat ikam bean ha ke imlang salang. Ka komiti dangshan kalaya kendu ya ke Director General of Police Meghalaya ban yakren ya ki jing kamtam ha ka baidai bat ki kamsniu ki baidai bat udrak. Nalor kata ka VDP-CNA kalapan ru ya ki uniform ki balak ban itu de ki bor penyak distrik hakapor baki lej pahara bat kentu ban penkloy ya ka rukam penrung kerteng na kebenta ke Village Defence Committee kenang ban yo ya ki jingkershan ki bedonkam. Ka komiti keterwaru ya ke jing pahara man ke janmiet ban bu ya ki CCTV bat ban penjari ya ki kendon ki beting persyak ya ke jing di kiat bean ya ke jing di drug bat ki kamsniu han Nongston. Korban hadu mentaki dog ki kena ki bala kerni drugs ila kelak apa mu mana kalian ka jongin lak kemi nong di drugs bagi nong di drugs ni lem no ngira ba jaki saki hall ni counseling yaki ni counseling ni khot yaki ni khot yaki mi ki pa ki jong ki ni ong hang tu bang yang ni kai ni kun ki jong pi bakin laj no nong di jinglin mas ni te ka ansak ba mi nangi kalau bangi sukmen ma kalau baki babun hina pon nostoi hi ki bala kelak bamut bandi drugs ndai ga bamen pa pat ki mi di gitu tumai ki bedang susdang mentai drugs dan akan jongi do hadu mentangan tu ya pi ginang kem drugs ngin tresitom pan rat nongkong ya ka jisni ho po chang